Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Meghalaya Carrom Association kalayo man panhap perdano ya ka 22nd Meghalaya State Ranking Championship arjar arpasau arpasan ha Madating Indoor Stadium. Ha kaniga sngi lawan ban sakhilang do MP ka Lok Sabha u Dr. Diki AJ Singkan ha ka jinga ka jungki junior boys ubara ya ka nam job uday Nicholas Kharjana mawan baar u meban kit kupar marwen ha ka women single ya ka nam job lara da ka kong Sukman Mukhim baar ka kong Martina Mukhim women's double ya ka nam la du lara da ka genhun jung ikong Martina Mukhim bat baar da ka genhun jung ikong Sukman Mukhim ha ka men's veteran ya ka nam la du lara da uba Arbines Lingdo bat baar da uba David Pasa ha ka men's double ya ka nam la du lara da ka genhun jung uba Celestine Siem bat baar da ka genhun jung uba Matthias Pede ha ka men's single ya ka nam la du lara da Udipak Siwa bat da ka kedan baar da uba Vivek Wat ha ka genhun ya ka nam la du lara da ka Madating Carrom Club bat ha ka kedan ka baar lara da ka genhun renti lang Carrom Club ha ka ni ka sngi na kalyang ukong san u Dr. Diki AJ Singkan ulayo bansa mi ki khusnam shakinong job ha ka jingdon lang kinong kit kam ke MCA ki riurang ba bat kiwei
finger billion semua. Kau ipat ke kentin, dia kena ke Carrom dengan sunat play tu ya nampak dia punya dia kena ke program dia kena ke board closing ceremony maka prize distribution ceremony. Aku play ya ke Meghalaya Board Association kaba arangkat pat ka adan-ading Carrom club kaba host ya kena ke program ka 22nd Meghalaya Open State Ranking Championship 2024-25. Komishibun mapi khatna bajitan bentalang mapi akan ikabor kamunta yaswa 22. Kacingmut jung number 22. Maka utam naga jung kacingmut man ki wei number betul. Mak badu 0 1 2 3 kita naga jung kacingmut. Ini 22 dan naga jung kacingmut. Pai shuni number 22 ka significance jung ni na noi phi kalau kumde number 22 signifies that you have the strength to not only withstand life's adversity but also to transform them into opportunities for personal growth. But we can now give you number 22. Long number ubah we can now magajing kacungi yakandu yajing ray kajing patru onsin hi kilong kilat berkikabu kiba hangen ton katu kanne kiba ayo kajing mentoy lebat karambut hangen ini Pak David sportsmanship keteng di Pak David ibadah ni ibadah itu government iba maju lek ke office zoni orang angin suruh o AG don kat tu bandingut ke blayo ya ka kam kacam tak nomor kerembut ibadah jadi mo nomor 22 nomor kata tahu don kacing mud hau kacing mud ka balong kacing ndai hampring kacing kaya rapat ya kita kibekun ya kata kacing panong kalat ka kabu dengan next camera ba lembak kaniki program kanika 22nd Meghalaya State Ranking Championship Carrom Championship
kini nani ki makin ngelak kai ndai tang ki basukan itnat dingi rai ki ban kamaleng bajong ki kan nong kalat ka kabu yuki aga bakilat se ya kaman yo kam kejam di hamngap ngai i katuk ni nagadika ingin ka rambut away itip bakade ka away ni sports ka ba aslang ri ya no bakta ba khatra sports nam kurang haus nam is nam khatra sport 18th century ka ba dengan karambut kastan origin dari India agak bagi setiap bagi kita ki wanra ya kena kecil kai mentah lah ba totally kiri ki ya don bentah wan yele kena karbon akan scam ba katang bon kiri ese kan ruk kum kawai ni ki Olympic discipline adu mentah keempat ruk akan scam malah dekat ruk si Olympic discipline aku bukan long ruk kalat kamu yang kita pun kon have kita beri kon samla shinrang batai wakila shinka kon profession increment scam tak panunya di sini kita ba tani ka sports ruk kan yo ya kajing itu dekat Olympic Association pada anta se ngaget kan kajing lekai kum kan sports kadon kajingbut batkan long sisa kawan mentoy ya kikon sama syarat ketai hai pat shkawe pat kabenta unapet kumtu sport arpon apet ya kadika sports karbon don katukat ni ki mat ki bangsyam kawe khat berkadawa ya kajing hikmat ikti kajing mencobakan ka coordination jong kini kabak kan malu pada kajing em jongi idon kam wan coordinate ma bagi cemat berkat ni kemat ikam ikti ke jongi kenya dungkat au la ka kemat shwe ka chabieng shwe ka kti shwe ngatrai se ngeno poi shwe kata ke de ka ngai habang pet de ke sports ka wei pat ro ka baar pat ka ba sham ko ka de ke sports ka ni hapa ka pelak cemat pa no ni hapa de pelak cemat pa but kawai pat kabalai ka sham kalau napet ni player na on player tap na antu mo habal ikut bansu tap na dai but ikut berjaya kalan sini setai mat kabanga ham tu kalomba kani ka game ni ka sports kaba kodru bangin pet sejengai ba bangin yu ijngai ke kamu tang bala strike tu dalam yang play don ke cepat play ba strike tu don cepat play ba I come jump what you do guys tu opponent yang bet tu mo kata abi kalau amar ba ka don aka kata ke cing ijngai nama habang lek tu ka ban mi pat wat ka ban don kam ru pada cing em ka cing ba ka no ka bangile minum sulle tang ba yo no tu ke bangile ka di ban don ru wat kajing ijngai but nganget kiton ki double team kaba khotru ba agan ke sports kai no bangin ya don ya kita kan same kan ya bende marwai aban ke team bangin ya paslan kita sheway ndai ban chule hi ke kaba ya rabru ya kajing em bagi itu agak jengkem hingga melakukan yang berway don't come ke jenis slot kita ke teamwork and ke respect iwe but kalau sat buat ke kado ke bangai limba ketika ini game kedai kalau ke game ke kot ya ke jenglong disiplin kombolong ke jadi so when I come here kita baru kita job akan eka jing kita adalah team dan individual event nganget ke jing job ke jong pi but kituru kita don benta kita syajit club nganget ki club kem semua jit yaki an namar beri
dan ni boleh mencoy ta agak kijit nomor kidon kata ka sub penilaka but tang kata kibalong discipline kumpulong kinu sports ka khot yangi bangin dong discipline bangin dong adaka ne aga chim ka jongi shimet ne maroi ki bangai I but this one of college board sisi ka Meghalaya Carrom Board Association ka madan thing Carrom Board Club ka wamdiang ya kanika tournament but ka ba ajing bunmat yangi yo pai god adiga somto ilaya utai kiyat ilaya somnok sini bai di bor binga shop e bak kiwai pat ki hanya sisa kalong e ke ka ba ai jingun yangi ke pai ko ta kalalong ka jingker ku wat ye kita ki pai yang kermen scam ba kani ka tournament kani ai beteng aku ka snap show ka snap kermen scam ba ki bor ki bari pai kenai ka jingker shamu kung ka imlang sa lang kani I ya ka jingdon kam jo ka sports ka ba agi ki ski bor ki ka ya khun persha ya ki jing blien ki basnim but job ki jing blien ki basnim don ya pan thau ki kila ki ban kring ban ki kon sama shaki aka ki ban yaram ban te ya ka met ka ka jing ki jing berkat but na I sports ki ba kum kini ki long alat ke kabu pangilang banjok iki war juga jingtung drugs ke kiat iki jing lane ki basliu ki bakum ke imlang sa nang ke jongi kum ke jaj kun riu ke jongi ki don kam alat ki bakum ki tak pan I ya ke bakum ki sports pakai long sisa ke bentoy don kam pat ke jinga snok tilang ke jinga kersan lang jong barolang ke sesisin kalian ke jonga Shipun ki balai khot so bhai na ko ye phi barok ki be don banta the witness ye kane ka event have come. I noticed they have been here since quite a long time. I am here for now 3 hours, but it's been a joy to be in your midst, and I hope that such sport will bring about unity, bring about love, bring about feeling of of brotherhood. That this is what the world needs. We all need to work together, come as one, in order to help promote young talents, and hopefully, like I said in the beginning, kumaon basta karmen baru gesni kenika Carrom dan nong kawai neki Olympic discipline pati hangta seorang ngej kan long sisa kan jingkermen kan jingkerku ya ki kena ke jongi ngetep dan shipun hakas date ke jongi don kat south ni team di badon hani kata hi ke kata kaba don jingkermen ya ni ka sports session college